Poj ba mog Yesu ana marin ana marwa wa ben enna kop kini beri tego kiye ana kop kini yiba mel meni nyoda kini beri teg shar ka koben kini yiba shar ko ba ko teg peri di shangtin yak ko yin ina mai ina nyimi mena ye ki Yesu Kristo we wan mena kalen benwa ki yin de shangtin yai wan me gach piara da guida kel chagin kerang ke piar gide piara da guida kel tio ke kanyini ba kene al mar'a al fadila mara al fadila dan dach mena a bergon tekshar changakiel da jalmet aga chawach ke jal duong me pe burjok ga yang mo mi mani chat ke kal jal duong mani ni apet api jok dong ga wa ka jok dong ka jok ngo ko ben kini un chon u ben pet kini tiengun ni kida kan jakil kal gana go malok ako kene yin pot boli kipa kenia ken kolora gima doj meno go ga jok ba ngani ni jal duong men ni ke bang bed mena bedo ngani ni akop go mo do men ni ken kolora gipin meno go gian e jok e ba gipin ma doj bene tiemomen kay wan mana akalian barang akalan banywa kiyin di changtin ba chi yina mai yina nyimi bakini dan dach mana komo kay wan menini e gijiman ni gogen jal gologon e kedurun go ben bongi raj me gogen jal gologon yodi yin ke قال تصنع لو خيرا لا شر كل حيام حياتها بونغي راج من يغوغا جال غولغان بن ñaani ni ñaana aromo jok enen e ka bene ko e da pelwit ke ngany wo ke kop ka koben قال تفتح فمها بالحكمة وفي لسانها سنة المحروف الآية 26 باكن كلي أبغون كاكوبن لمني دعاني ووكي جوكن ودا بلويت ما نيوت كي كوبا كم لب مني إيه بنعه يو منا أكوبن كجالغلغن tandaj menini jal gologon ni bere ngany eji kirekon bangany ji ke beri ke banga beri ken jal gologon ne kajgon de ba ken kajgon bere gon ana nganyo ji ke bang menini jal gologon ayudu ji shan اي بير من بدا قال كن يقون كي آية 21 باكني يقون روك مين يقون برغوتاغا كي بنا كو بكني كل آل بيتها لابسون حللا آية 21 وغوغ بير روك مو يقون
riogen ba kene e gologon okoren kedoj o nyegon okoren kedoj jima no kalben ba kene go nenen yen mo chalgen akobe ba gwet kene turaqib turuq albetiha ke aya 27 dagan ba kene e nyegon nyitaden en kira ogo كبر غلغن كي آية 15 تقوم إذا الليل بعد وتعطي أكلا لأهل بيتها وفرضة لفتياتها من باقي من أبدا يعني أي يوم نمذي يا جالغلغن bakene jalgolgon banyakat kun daj mek jalgolgo ba yeb ka daj mek o changa jalgolgon da daj ma bi yigon man ba we giro e go en bakene jalni e ba yey ana ko be kenya biha yasiqu qalbi zawjiha fala ya'taj ila ganima ba dandaj mana achugu yur ka kayiling achugu yur nganjal lew ka bur shikon achugu dandaj mana chugu go muje mega nganjal bene kama ba kanima kany ba kene jalni ke ba wor mana wor go shikon ba kene benyi pio go ba kon ke ber daj mek men ba yo mana midi e jal golgon e ni ko ba إجال غلغن كقوب محمد بيو قال زوجها أيضا فيمدها قال بنات كثيرات عملهن فضلا وأما أنت ففقت عليهن جميعا يوم نكوبن أكوب إجال غلغن باكني كني أمان مغير أو جر مغير جيغو جمعين دمنا ين one ben get yamin menini ba yo mena amidi e jalni kop mo lingen ba kop me min piyo kan nyaw wad gon kirika tiyo ba kani mai kan ni doga poch ke ba gina goge mai kan ke yo mena midgan e mai kan بنا أكوبك آية 28 يقوم أولادها ويطوبونها من بنا بدقن كي وتون غوك باكني بانيا دي غوك وچا لوك ولوك ميغن بابا ميغن تيلا يو باكني ني يابا كجم مونغا با جام چوغ لوك ادواي كاجا لو جام مونغني go yabe kunini ke ba kedi ba kene ke kal banyi wada bedio ke ba mani be ba kop kene yamidu yadaha ila al-maghzal wa tamsik kaffiha bi fulka en da gog ma ba gog ci ngoma gogen o ya jammo ci ko lok ay ga doy ko ma law jamne go ci ga doyen o jammo ci gogo yi ko kal go chiga go ken yo enyi jago ko gut ga tasna gumsanan wa tabi'aha en kiri gon chalok ben dan menini mena ko mo kay wanjok akom kene bong dan ma perkian riogan mi lok mi kon ba kene da jam logenan o da jam ngewen e ba jam logen ki idurun mo bol gon ako be kenya tatamal aqlan fatakhazuhu ñi ngew ko peñ ma logen ñi ngew ko bak me ci ko pit menini ba lok mana a ci ko bet kene o ma ke duat lok menini o ñol ke bang duat e ke kolgon sirajiha la yantafi fi layl golgon da jamma gogen
ما دم غيكون قال وبثمر يدها تغرس كرما كي آية 16 باكني ني بيب كجم مغا ين مغا چكو نيول كا ين مغني دوغ ميك غو چكو كان كي بن مكاني jam maga gogen kichingon ba kene jam mog ne tiyo ni kal ka kaj mog nge wo ka kaj ni lit jama ya watin ba kene cha kan ka jam ka kaj malaw ma kala no logan ke pa yande en o jam maga pa na de en tiyo ko cha lu ne kal ko kido kaj malaw o jam mo ni go luñ ke lok kunini menini ba gog mi kon rugmi kon ka rugen ke kal rugmi kon mashar mi kon yani yo mena lugen a rugen ko gut o gut mogo ben ba gut memeri o ka ko be kenya libasiha bosun wa arjwan ba kene o gut mo ugen podo gut mo nyodo del kon ba got mena banen del kon وقد ما هوغن اي بقد ما من اوي ورا ايجي انا كوب قال العزه والبهاء لباسها العز والبهاء لباسها كي آية 25 اي بيوغن بدادي بد بيوغن حالتها النفسيه حاله ميغو بدغن بدادي باكن ان ان يغوغا تشن غوغ منا غوغا تشنغون اي غوغني بيوغن مدو كو غوغني iyo logan tio epio go medo i bang work ye ki kolkon changat ben mi go dang ngada ke be kon ke pe chang mo bol kon da gi mo go ke be chang mo bol kon kini da gi mo o nyole go mi kon ana kon ko tata go ala zaman al ati ke aya 26 ke kun ba kene chingon ni yijen ngana awangchan ga tafsadu kaffiha lil faqir ka aya 20 tamidu yadaha ila al miskin en cha kun ke ngana wangchan en pada en yaba ka gok de ba en a chingon gogo keji ana ko be kene iya kasufun attajir en ashingogo pada en ayaba ka gok da en ago ka gok machugi ke kunyu ke jimoga kiel ka jogogo ke chengon ke bang menene ana ko bu wan kene dan menene amen ngo yodi ka ko bu wan kene dan menene amen yodi menene tiyo cha ba pon ke beri ba kene ay yinudi wada goli doje tiyo kene domin yibe da rum mo ko nyiri yibe da rum mo gok maga abede kene oyi domo yin menene ba bede dan daj menene kolo ko mogno o kalin ka tujin ke bed mi di chamtin ango pon gawa geje mena pongo wa ketel mal ba kene yin ayol dan dach mena yek Yesu Kristo we ba kene wada bed ada gi pen magogin ma konyiri ma kunyitio men ba gi mena mal wada bed ada gi pen magogin malogin gij ma chuk kay nyol di chamtin da jog chow nut ma chingaloji ke banga bede kenya dan dach men budukan akome wan go ken ba dumi dan dach menini pada dumi ke bang menini kachingon agogo madad ke dad kachingo menini jalni chinga yijen gij me pada gij kon ko magni ko logo go kalin ke be de mi di chamtin tiyo da
da ting man mok anan de chongtin gen ge badara gok ke pakania ko logo go ka chingon ka chingonen jalni jalnu de gonen ba ke ni ka yide jam ba men o wi pinya jalni ka da be nyom ko taj mek ke pakene ker men jog choke poda ker ka yide ke gipin gijman nye para tiel mal ba daj ke ba men ni da tieng man menut di shangtin ma me longe gok e chinga tagi dege pepen ke pango ke pakene jalni ko logo kon ka yide ke gijma ci bepin jalni gina ci bepenyen ba ken ci akat ka ba kan taj mek ke ba men tieng man mo ke ba ke ko ke yel pedgen kene jalni ko do gijma ci bepen jalni ko do gijma tongen menini ba bed mi ngandaj mena kom ngandaj mena ye bene bed menini an wadu nyek ko benut ke bed mi dan men ke ba men ina jon nyimya mena link ko biayen ko loga piwi o ling kene ko loga jal golli chengon utin jalni ba men wi pen ka kada bakan kada jamak ama nganyo yin kene jogi chow mo anu de ke erik mi gi mena rumgan ba kana ka yiden ke gi pen ba ja nya paran yin yigo pek pen gok ke ba kene gok mi ba gi ma per gotek gok mi ri ujugi ke kon gok mi jima ga kiel ujugi ke kon go kai kwaji jok kene we jalni kore jok da yin yiku pepen kedi di chantin ka kobe ke kobe kene e nyane ni gologon ni ja duode ke war o gologon ci gata den gologon tale ye di chantin da kal manut jog cho mo nut ke da kalani shay ke mol ba madan ke kal cheni go madan kuna kadan umade kunini anga kolaga jami ache me bededi anyan me bededi kuncha go ke che mena a piaji jalgole atiele jalgole ke kal don naj meneni ba kene inye du wa du da mal wa du ga jalni go ke che meneni kolaga jam ache me bedison anga awi she mi pin dan daj menini ba keni ba en atade jal golgon en gine kay jal golgon ba en ngogi kedi di chamtin da tieng man magir ma go ke jam modaji ke kalkan de mana poj melingan ke leb jal golgon bagan poj maga gwede ke wani kanye ga zojeha aidan fayamdaha kobo jalni ba kedi ga banatun kasirat amalahuna fadlan wa amma anti fafokta alayhunna jami'an de chamtin da tingman magir gaba long ga poj minyin lingan ke lebe chogan bagon yada yiko yina wi men ba kene ba gin madoj kene o tiengun ke go mana go ga benen o poj dogien ba gin me per ko tega poj gon yin tiyo ayal mai mena ajangi go ngo mena poj minyin dogin bagon yin rum ke ber gon kene o chugo be ba bed mena ko nyan ke wi kon yina ponyi ke gi mena chola poj ponyi dingo ko lola gin gogen poj ke gina gogen poj do pojen gina gogerin agoge nyaare
ago ga da man mena gogan yin kat yab ke bol kan mena wuna yow malwangi ko kene wiya gol iba poji ya ke ber gina gogi ken poj ba magi gijimene ni ka gogi yin ma ko bu wan ako bu yeso ken goguji ke gidwa dunu gogunu ji gijimene ni cha lunye chuoba ke ber gon magi ko buje pen yin yulunye ko ke ko yo chunga kan de maga ko akunya ko batin kene jalni gina ko ben ba kene koloda gimeno gogi a jok madoj mena ba temon ke bangu mena gogen ke bang ben mena beden ke jalni akaba ke kop ke pio gon kene en ogoge jok ke ben ke dir ke bang mani ba yikop kene bedi ke go mena gogin kolan pot boli wo mek maga agog di changtin a chung ke kom tial gan a chat ke ber kal gan agog ke dir ke ba dumini mi ga ko be ke wanymi ya kwat wo Jesus yeb yedgan ya kwat wo Jesus nengen ke pelwik ya kwat wo Jesus mek maga amit ke jam machukulok nengen kurum moglok wo jok ke pakene ke lok da gok machugu ke medo yi ke betgen da mek manut wo Jesus da dab ke yedgen da dab ke chingen ongin jam mong da mong ni uju ke lok kai kan ke gipin maduok nengen kurum lok ama lok ba gipin ma chibin kene dan gidin kerechkan ya kwat ke ber wek maga abay longe poje ji maga goge ke kindoj kologa ba nyakon kologa ba tiengan ya kwat ke bergen wo Jesus kal bed poj mal ke lebagan olingo nyolgan kene mana wiwan maywan apojan ke bang gina gogen wo Jesus Christ ke bamani no obere ba pon madoj ke ber nyol ya kwaj wo Jesus ke pe mek mago yab ke go ke gok machu ke go gogen machu ke logo ke gi pe machu ke logo yiken ya kwaj wo Jesus yab yedgan nengen ke rum nengen ke tek nengen ke gi pe mana chu ke logo yigen wo Jesus Christ ya kwaj wo Jesus kepe ji maga amir jamgan anyekal jamgan maga logwo ji maga ni go ne ngin ke pet mana luangen jam ji mong ne ki kor ka jam ji ni ko rengan ji maga wo a cha kelo o jamgan nan ya ge ya cha ji ya kwa ke bargan wo Jesus ba kene we pet ji ni o yebin o gi nyimigen maigen doge gon kepa kene bene gina gogen acha ke lok keno yo godome ko gon de anan nunene dano mena kwani ya kwa wo Jesus ba kene we pedijino onwalin o koba kobgan kene gi uwege yin we komne podga kajga kwangan wo Jesus we with ben wo jok ke renye ji gogme lok we nyigo yin ke bolo ji maga achip gokene go chugo ke domregen ki kok megen wo Jesus poj ba magi ya kwaj ke bere jam maulud ke chingena nan age yabo ke ji manga jam magani we wo Jesus go ko nyoyin go mujin ke ji mago chuk jam magne ke ngao ke pakene bena jama yegen kene o egen dom ga kagin mujigen ke ji ma kangen wo Jesus Christ nengen kurum maga tiro
nengen krumo kan regen ya kwaj wo Jesus ke bol kan ke ber meg maga pekpin ke bang war mana bi mal ke petgen kenya jalni kologo kan kanyo o yide ke jam ko yide jam ma ci be pen jam mo ne go ci ka kalen go ci akat akada bakan ta meg ama ben gidmen go kay eji be na be di chamtin ya kwaj wo jok kene wil rumu da man kal war man wo kay be dogon ka nen ki tek makadan be gok ke cingon ka wi nengin ti o ka kwaj ke nyak ke kamgen ke jalgol kan wo Jesus Christ ya kwaj ke beru we maga podi ejraj magani jugen wo Jesus Christ poj ba magi ka do ba mi ama berijin akoba kenya bedi onen aewan we bedi nen kere megmok we bedi nen kere jamma gogen we kwak miken yuduken keni ba jog ma chukeken ama yiko kene gijo nyal won ke chingwon gijo men gogon ke chingwon ba ken gidi okalin komgon we jama nyale ji mogni ke gogen we chingi olog bangen wo Jesus o gijo men ni o medo yin poj ba mogi ka doj ba mi ama yina ko kene nye kwajwan ke bere jam moga adalwon ji mok wo ga ci ba chingi wi yu go ke bedigen kere nyingi Jesus amen